Poštovanje, redakcija Army Info foruma na jednom zanimljivom štandu. Gde se to nalazimo i ko stoji ispred nas? Možete se predstaviti? Nalazimo se na štandu Tehničko-remontnog zavoda Bratunac. Mi smo kompanija koja već 4. godina uzastopno posećujemo. Ovo je drugi put da smo u Beogradu. Iz Republike Srpske dolazimo. Moje ime je Ristić Slaven, ja sam generalni direktor Tehničko-remontnog zavoda Bratunac. Ovo je nešto što je vrlo interesantno poslednjih nekoliko dana, praktično premijera i nije premijera, ali vrlo zanimljivo u svakom slučaju, tako? Mi smo predstavili ovo vozilo, multifunkcionalno borbeno vozilo 9. januara na paradi u Banja Luci, kada je bio prototip. Ljudi su bili fascinirani, dobili smo dosta pozitivnih feedbacka, dosta pozitivnih reakcija. Povratnih informacija, da. Danas ovo je predstavljeno vozilo koje je već ušlo u seriju i ovo vozilo koje trenutno vidite jeste vozilo koje je u upotrebi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za specijalne antiterorističke. Aha, što znači pre nekoliko godina je bio interes da se na neki način lazari prebace dole, ali u suštini ovo je sada zamenilo, ako možemo tako da kažemo, zamena i to poprilično okej što se tiče lazara, tako? Mislim, različite su koncepcije. Da, lazar je sasvim druga kategorija vozila. Despot vozilo je multifunkcionalno vozilo koje je namijenjeno policijskim snagama, specijalnim snagama, antiterorističkim dejstvima i nije prevashodno borbeno vozilo. Da. I čisto vojno vozilo, aj tako da kažem. Mi imamo naravno koncept hidrauličnog despota kao vozilo za vezu, za komandu, sa borbenim stanicama, sve ono što je potrebno jednoj modernoj antiterorističkoj jedinici, bilo gdje u svijetu. Dobro, samo da se vratimo, krenuli smo o njemu, što je super, ali da kažemo nešto i o firmi. TRB, znači nije TRZ kao Tehničko-remontni zavod, znači zove Čačak, nego Tehničko-remontni zavod Bratunac, postoji dugi niz godina, prošli ste, odnosno firma je prolazila, nekadašnja firma je prolazila uspone i padove, šta se sve dogodilo u bivšoj Jugoslaviji, se dogodilo i firmi čiji ste vi sad vlasnik, znači šta možete da kažete, šta se promenilo od onda do sada? Mnogo dugo se i nadam se na bolje, tako? Da, naravno, kao što ste sami rekli, Tehnički-remontni zavod Hadžić je jedan od 3 najveća remontska zavoda bivše Jugoslavije, sposobni servisilovim i Sovjetskom narodnom armijom. Tešku tehniku. Tešku tehniku, duži pokrenuli sisteme, mostni sisteme i tako dalje, međutim, Tehnički-remontni zavod Bratunac je osnovan 1955. godine, ako se ne varam, postoje ozbiljne reference i ozbiljna priča i ozbiljne istorije iz ove kompanije, zapošljavaju je nekada 5000 ljudi. Vi ste zadržali deo nekog iskustva, deo nečega što ste mogli da izvučete posle svih onih vremena. Naravno, zadržali smo ljudi, zadržali smo to iskustvo i te ljude i to znanje koje je bilo prisutno. I nadograđujete se. I nadograđujemo ga. Nažalost, raspad bivše Jugoslavije, Tehnički-remontni zavod i svi Tehnički-remontni zavodi Bratunac uopšteno su doživjeli jedan debakl. Bili su orijentisani prema domaćem tržištu, nismo bili su da učestvujemo u novom razvoju i apsolutno smatram da nije moglo da učini više, a nije. Nisu bili orijentisani prema međunarodnom tržištu, mi smo prije 4 godine privatizovali Tehnički-remontni zavod Bratunac, preuzeli kompaniju koja je bila dužna oko 20 miliona maraka, koja je bila u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji. Shvatili smo da svoj kompaniji nedostaju proizvodi, novi proizvodi, da je bila konkurentna na međunarodnoj sceni. Ovo je jedan od više, ako sam ja dobro informisan. Da, jeste. To je jedan od više. Počeli smo izvršenje, prvobitna ideja jeste bila da razvijemo jedno multifunkcionalno vozilo i to se desilo prije 4-5 godina. Međutim, neki drugi proizvodi su imali prednost u odnosu na despot. Tako da smo razvili linije za proizvodnju municije, nudimo sisteme, ključ u ruke, pravimo kompletne fabrike, radimo transfer znanja. Sistem za deminiranje, malo bojbarsko oružje, upaljače, ne znam tačno samo za šta se radimo mašine za humanitarno deminiranje i vojno deminiranje. Prodali smo te mašine upravo u Afriku. Shvatio sam da rade i to i tekako dobro rade. Da to nisu prototipi, to su Ne, kažem, znači to su proizvodi, da. U upotrebi koji imaju svoje reference
Imamo i pištolj 9 mm, prije svega borbeni pištolj koji koriste vojska, koji smo uspjeli plasiramo na međunarodno tržište. Svaki dan dobijamo sve više i više zahtjeva. Ljudi su motivisani, mi smo vizioneri i želimo da budemo još bolji. Vaša vizija, nadam se da nije na nekoliko kratkih godina, znači nego da imate nešto na duže staze. Mi ništa ne radimo na kratke staze, s obzirom da u našem koncernu imamo preko 1000 ljudi, trudimo se da imamo dugoročne projekte, oslanjamo se na prijateljske veze bivše Jugoslavije, spomenu Namibiju, Tanzaniju, Keniju, afričko tržište, tako da. Sarađujemo sa svima ko žele da sarađuje sa nama, čak i sa NATO paktom. Imamo što da ponudimo, mislim da smo prepoznatljivi i apsolutno sam ubeđen da ćemo biti bolji i bolji i da imate očekujete od nas. Ono što me zanima za kraj, ako možete se obratite publici, da prenesete tu viziju na neki način nešto konkretno. Mladi ljudi, obrazovani ljudi, koliko sam shvatio, toga nikad dosta, tako? Šta biste poručili, ajde kažemo javnosti, koja je zainteresovana za ovakve stvari, koja ovo prati, koja zna, možda čak i ljude koji rade u vojnoj industriji? Evo, mi u suštini trudimo se da budemo drugačiji, trudimo se da vratimo nadu. Da vratimo nadu ljudima, dokazali smo da smo mi talentovani ljudi, da imamo kapacitete. Sve ovo je proizvod u stvari ljudi iz Srbije i iz Republike Srpske. Apsolutno, mislim da ovdje ima budućnosti i pozvao sve mlade ljude da se pridruže, da ne idu odavde, da samo zajedno sa nama podijele tu viziju i da osvojimo što veći dio tržišta u Evropi i u svijetu. Za kraj pitanje, s moje strane, kako bi mi mogli da prisustvujemo testiranju ove bedice? Ja sam vas već pozvao privatno, za 2-3 mjeseca javite nam se, bit će mi čast da isprobamo kako treba. Zajedno, da i vi, bilo isprobamo sve njegove performanse, uključujući i protivminsku zaštitu, nije problem, antibalističku, ali i savladavanje svih prepreka. Potpisat ću pre toga odricanje. Samo se dobro osigurati. Da. Ništa, vama hvala, znači, i nadam se da ćemo moći da posvedočimo za neko određeno vreme da je stvarno ovo imalo nekog efekta i da vam se mladi ljudi, talentovani ljudi javljaju. Vi ćete dalje da vidite kako to možete sve da praktično objedinite u svojoj firmi, ali ja mislim da vi zastupate jednu tezu, odnosno ideju da Dream nije granica i da... Dream nikad nije bila granica. Što znači, može se raditi iz Srbije u... Sve ovo radimo da svih mladih ljudi. I da ih ostavimo ovdje. Ostavimo ovdje i da pokažu šta znaju, koliko mogu, a ja vjerujem u njih, da mogu što više nego ja. Toliko, hvala. Doviđenja.